Oj nedeljo najsvetliji dane, tvoji zraci o smrti nas brane, tvoja priča o naš dan ne lepi, veru snaži, a nadeždu krepi, čudna povest kako Gospod usta, i grobnica kad ostade pusta, kako angel ženama objavi, Hristos Gospod vaskrse u slavi. No idite i javite svima vernim i apostolima, to se čudo nikad čulo nije, otkad sunce crnu zemlju krije. Eva i martisarke i samartijani πέπεσαν, πριν απαν στον όφη την έριξαν και του Θεού δεν είπαν πως έφτεξαν. Αλλά ο όφης ήταν ο διάβολος των πόρυρων δαιμόνων διδασκάλος.